Abanyakagara bohereje imfashanyo i Buvira gufasha abaturage basigayeyo cyangwa se batuyeyo. Abamama b'abanyamurenge bafashijwe, bambitswe n'umuryango w'Akagara utuye muri Amerika. Reka rero uwo muryango ni uwuhe se? Muri Amerika hari umuryango witwa Banyamulenge Mutuality ubumwe. Abantu bakunda ubwoko, baharanira inyungu z'ubwoko. Uyu muryango uyobowe na Maître Emile Muhizi Rugari. Uwo muryango wa Banyamulenge Mutuality wafashije abaturage ba Uvira, wabambitse abamama. Iyi ni nayo video yonyine nshasha iherutse kwerekana imisanzu y'abanyamurenge ifasha abaturage muri Congo. Abandi baratanga ariko nta mavideo mubona. Mahoro cyangwa se CBRK muri Kenya nta kintu na kimwe giherutse kugaragara nk'ivideo y'abaturage bafashijwe, haba mu Minembwe haba hehe, tayo. Uretse abandi bakuye Buvira kubanyura Kamanyura, bariko baribwa n'imbaraga babakuye mu vyabo, babatwara Kamanyura bavanye Buvira, niyo bahawe utumatora uduki nyine kwikora mu isoni kuko babasenyeye. Babandi nk'aka video gaheruka, nta yindi video iheruka yerekana imfashanyo zanyu iyo zagiye, nta nimwe. Ariko iyi niyo nshasha yerekana abanyamurenge bafashwa, kandi kirafashwa n'abantu bigenga. Abanyamurenge ni imiryango yigenga itagengwa na FPR, itagendera mu gicucu cy'abandi batari abanyamurenge. Imiryango yigenga kuri imiryango Mutuality ubumwe urigenga kandi wafashije abo banyamurenge. So rero mugomba abanyamurenge kwikura muri iyo miryango ibariganya, itabakura mu bibazo bya buri munsi ngo CBRK muri Kenya ngiki. Kenya mugomba gushaho undi muryango, ni uburenganzira bwanyu. Timuzo gukomeza gutwarwa nk'amasuka bagiye guhinga bagenda bakurura uko bashaka. Imisanzu yanyu mutamenya ngo bababwira gusa ngo bagiye gufasha ababyeyi, mutabona ibigaragara, ibimenyetso byerekana ko iyo misanzu hayifasha. Ese mufite abavandimwe ruguru, mwaza abatelefone mukababaza niba imisanzu zibageraho. Mwibaze ico kibazo. Ese ababyeyi banyu, imiryango yanyu, barumuna banyu, bakuru banyu, bamama banyu, banyogokuru basigaye iriya ruguru, hari imisanzu zibageraho? Iyo misanzu ibihumbi n'ibihumbi bakora mu matora y'abanyamurenge, kubera iki baje kwirya bonyine tigira ico ikorera ubwoko bw'abanyamurenge? Kuko n'ubwoko bw'abanyamurenge bwayitanze, ni imari z'abanyamurenge, ni ubutunzi bw'abanyamurenge, mugomba kuribwa n'abanyamurenge muri rusange. Apana kwa mugenda gusa ngo sinyikora mu bandi, ngo bazonyita Akagara, ngo bazonseka. Mugomba kuba abagabo, mukava muri urwo rushiko, mugakora ibintu muzi ko bifitiye inyungu ubwoko, biri bubyaze umusaruro, biri bufashije ubwoko mu vy'ukuri. Apana kugendera mu kigare gusa ngo barantuka. Umuntu w'umugabo uzutinya gutukwa, Yesu umwana w'Imana mwene Mariya ntiyatuswe, ni gute utinya gutukwa ngo barantuka? Mugomba guhaguruka, nimwe mubateza umurindi ubundi nta mbaraga bagira. Kuvuga ngo bareganye ubwoko bwacu, baza babusoroma amafaranga yose bakora mu mikondorero z'abagore uko bukeye nuko bwije, haba muri Amerika, muri Australia, muri Canada, nta video zigaragara. Duherutse kuri utu video kera mu Minembwe, kera akiri amahoro ya ADR Kibasumba, kera mu myaka yo ya mbere, nawe yaje kuvamo arabireka, aza gufobagana nyine no kuba idubukazi. Ariko kera video zaragaragara, imisanzu yaratangwaga, abantu barakoraga kandi bigafasha. Kuri none se imisanzu yanyu zigenda hehe? Mu telefone abantu banyu mubabaze, se wenda wasanga bazabafasha. Ariko se ibintu bitagaragara ndabizi ko itazabibafasha, namwe murabizi ko imisanzu itazigera ruguru, itazifasha abantu bacu, itazibageraho, izihekera muri babandi mwayihaye, n'abandi babakuriye hejuru yabo buke, bikarangirira aho ngaho. Rero nshimiye umuryango wa Mutuality ubumwe muri Amerika ku bikorwa bakoze kandi bakanavyerekana, kandi nshimiye n'abamama bavyakiriye batitaye ngo barabatuka ngo bafashe ibintu vy'Akagara. Mugende muva muri urwo rushiko, mwene so nagufasha tukareba ngo n'Akagara ngo niki. Iyi ni imyumvirire yacu tigomba kudutandukanya. Umunyamurenge agomba gufasha umunyamurenge, n'umunyamurenge agomba kwakira ubufasha bw'umunyamurenge atitaye ngo buvuye kuri nde. Timukategekwe ababafasha n'abatabafasha, muzakwemera ubufasha bwose ku munyamurenge. Namwe muzafasha umuntu umunyamurenge mutitaye ngo n'Akagara ni igifobagane. Abantu bafashije Buvira bivuze ko wenda bari mu murongo w'Akagara, ni abanyamurenge babafashije kuko ari abanyamurenge, si ukuvuga ngo ni abanyakagara.
abo ni abanyamurenge bahawe ubufasha n'abanyamurenge bavandimwe babo, kandi babwakiriye nk'ubufasha bw'abanyamurenge, ntibabwakiriye nk'ubufasha buvuye mu Kagara. No babashimiye nk'abana babo, nk'umuryango wabo, ntibavuze ngo dushimiye Akagara ngo kagize gutya. Izo ndabyo, izo ni ibintu by'abantu batwangisha, badutera urwango. Turi abanyamurenge, twese turavukana, kandi tugomba gufashanya no kwakira ubufasha bwa buri wese. Murakoze. Bonjour à tout le monde. Je réponds au nom de Nancy Furuka Aline Sarah. Je suis parmi les Banyamulenge qui sont restés à Uvira. Nous voyons ici, nous avons une immense joie de vous présenter notre gratitude envers les gestes que vous venez de poser pour nous, en signe de nous accompagner dans des moments difficiles par lesquels nous sommes passés. Vraiment, les femmes que vous voyez ici sont dans l'immense joie par rapport à ces gestes d'amour. Les femmes ont composé un petit mémo par rapport à ce que vous venez de dire, de faire pour nous, c'est ce que nous allons vous dire tout à l'heure dans des petits mots de remerciement et de reconnaissance. Nous remercions chaleureusement la mutualité Banyamulenge des États-Unis, dirigée par Émile Rugari, pour cet acte de solidarité posé en faveur des familles, particulièrement des femmes Banyamulenge vivant à Uvira, à travers l'assistance en pagne. Nous vous exprimons notre profonde gratitude pour ce geste louable qui a apporté joie et réconfort à ces femmes. Votre soutien témoigne d'un véritable esprit de compassion et de bravoure en notre communauté. La situation resta toujours difficile. Nous continuons à solliciter votre accompagnement et votre présence à nos côtés afin de soutenir davantage les familles dans les besoins. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu awabariki.